kubasuhuza mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho ahangaha kuri Hot News TV Rwanda. Tugarutse mu mwanya w'amakuru agenda aturuka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera hirya no hino. Muri aka kanya rero tukaba tugiye mu karere ka Kamonyi, nk'uko mubibona amafoto ari ku maskrini yanyu, murabona ko ari amafoto ajyanye n'impanuka. Iyi mpanuka rero yaje kuba yaba kuri iki cyumweru, nibwo yaje kuba yaba kuri iki cyumweru tariki ya 19 ukwezi kwa 7/2026, ibera hariya mu karere ka Kamonyi. Iyi mpanuka ikaba yasize umubabaro ku bantu benshi, kuko iyi mpanuka yaje kuba yahitana abantu bagera kuri 21 ndetse abantu bagera ku 9, abandi muri 21 bari bari mu itagisi, bose barakomereka bajyanwa kwa muganga. Reka turebe rero uko byaje kuba byagenda n'icyateye iyi mpanuka. Ese itagisi yavaga hehe ijya hehe, ndetse ikamyo yayigonzeyo byagenze bite kugira ngo izi modoka zigongane bigeraho abantu 9 bahita bapfira muri iyi modoka, abandi nabo bakomereke bajyanwe kwa muganga ku bitaro bigiye bitandukanye. Mbere yuko twinjira muri iyi nkuru, ihute gukora subscribe niba utari wayikora, kandi niba warayikoze ujye wibuka ugifungura inkuru yacu kudukandira kuri like. Amakuru avuga ko rero abantu 9 muri 21 bari muri minibisi itwara abagenzi basize ubuzima mu mpanuka y'imodoka itwara abagenzi yagonganye n'ikamyo yo mu bwoko bwa Shamani mu murenge. Impanuka ikaba yabereye mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi kuri iki cyumweru tariki ya 19 Nyakanga 2026 ahagana saa 6:30 z'amanywa. Iyi mpanuka yabaye ubwo iyo kamyo yavaga mu karere ka Muhanga yagonganaga n'imodoka itwara abagenzi ya minibisi izwi nka twegerane cyangwa se abeshi tuyizi nka tagisi. Yari iturutse mu cyerekezo cya Kigali. Muri iyo modoka itwara abagenzi hakaba harimo abantu bagera kuri 21, aho 9 bahise bahasiga ubuzima, mu gihe abandi bakomeretse bikomeye cyane bakajyanwa ku bitaro bitandukanye. Abaturage bari hafi y'aho impanuka yabereye bavuze ko ikamyo yamanukaga ifite umuvuduko mwinshi ku rwego rwo hejuru, bagakeka ko ishobora kuba yari yabuze feri. Bavuga ko twegerane yanyuze ku modoka yari ihagaze ku ruhande rw'umuhanda kubera ikibazo cy'amazi, hanyuma ihita igongana n'iyo kamyo. Abatangabuhamya rero bari bahari babibonye bakavuga yuko ari impanuka yateye ubwoba ku rwego rwo hejuru, aho bikigongana ngo shoferi wari utwaye tagisi yagiye aca mu kirahure cy'imbere, aragenda yikubita muri kaburimbo ahita apfa ako kanya. Abaturage baje gutabara basanga abandi bantu bagera ku 8 nabo bari muri iyo tagisi bahise bapfira muri iyo tagisi, ndetse n'utapfuye arimo gutabaza akomereka kubw'uburibwe bw'ibikomere yaragiriye muri iyo tagisi. Amakuru agakomeza avuga yuko rero abakomeretse bajyanwe ku bitaro bitandukanye birimo ibya Kanombe, Hashika ndetse n'ibya Kabgayi kugira ngo bitabweho n'abaganga. Iyi mpanuka rero ikaba yemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, aho yavuze yuko ari impanuka iteye ubwoba ndetse ari impanuka yasize abantu bagera ku 9 bapfiriyemo, ndetse abandi bagakomereka ariko bakaba bihutanwe kwa muganga kugira ngo bitabweho n'abaganga barebe ko barengera ubuzima bwabo. Mu karere ka Muhanga rero hakomeje kugenda habera impanuka zitandukanye umunsi ku wundi. Uriya muhanda rwose, uriya muhanda ukunze kuberamo impanuka. Sinzi icyo ubuyobozi buzakora, ariko abenshi bakavuga yuko usibye no kuba hanyuramo ibinyabiziga byinshi, nawe ubwawo ari mutoya, kandi koko iyo unyuzemo ukareba ingano yawo n'ibinyabiziga binyura muri uriya muhanda usanga ari muto cyane, kuko uriya muhanda uri mu mihanda ikoreshwa cyane muri uru Rwanda, uri mu mihanda mike inyurwamo n'ibinyabiziga byinshi cyane, noneho ukongeraho kuba hagiye harimo ahantu hacuramye hagize ubuhe, my friend.
sinzi kabisa aba bantu rero bitabye Imana rwose reka tubifurize iruhuko ridashira, hanyuma abakomeretse nabo tubasabire ku Mana, Imana ibarambureho ikiganza cyabo cyayo, bakire basubire mu rugo amahoro, kandi imiryango y'abitabye Imana yihangane rwose, nta kundi, ntacyo umwana w'umuntu aba yarenzaho kugira ngo uwitabye Imana abe yagarura ubuzima, usibye kumusabira ku Mana ikamwakira mu bayo. Birumvikana ko rero ari inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'agahinda, ariko nta kundi nyine iyi si tuyibamo kubw'umubabaro, tuyibamo tubabaye, tuyibamo tumeze nabi, mbese ni ibibazo gusa, kuba muri iyi si ubundi ni ibibazo, niko umuntu yavuga. Reka rero mbabwire ko mbakunda cyane, kandi namwe mbasabe kujya mukora ibisabwa bibemerera kubana natwe makuru n'ibiganiro, hanyuma nanjye mbemereye ko nzambagezaho amakuru kandi nyabagezeho uko yabaye, nta bintu byo kubabeshya. Ndabakunda cyane, naho mu kanya makuru n'indi biganiro.